أزول نسوفيس وين سوفيس كنت غار تدويلت بدم معنا اون ايميسيون سبيسيال إذ نقيم يدون سلفر هذا قران كنا دنوين إسالين قران بوسكينين 12 ابريل 2021 اقلاق ذي تزوزون ونسكنا كرا لي زيماج تمدين تنتزوزون اكاين اون ديريكت يتسواليم ثمدين تنتزوزون عندما مثلا مرحبا يسون غير السريد كينين سريد يتسواليم سكتي زوزون دنوين شران يسالن سياوسيان الحوش سياوسيان دنوين سكيت قوى شويه ثلاثه لاكتيفيتي ماشي حاجه كان اين يعني ندال دغان تربعتي المزينين ندال القبايل انه الفلاس بيان سور دنوين لا روفي دو براس اذا شدنا جورنان يغمسن يديفون السكينين خاص يعني يا ميسي ديفان السكينو دبونا لكويث غاف تمليليت إلا إضلين خاطر لو بوكلاج الوقت كيفوك الماتش ومن بعد البوكلاج يعدى لان ايجورنا دبونا اول غاف تمليليت كيضلين خاطر سي تروطار خاص يعني يتسلي للسيت انترنت يتسلي داكاين تفوند شرا لي زارتيكل مي لا فيرسيون جورنال دونك مازال ألمان ذازكا إما هذا داوين غاف تمليليت كاين جي اس كا كود بركان يفوكن ولاش كان تزرع كينين بيان سور يعجب راه ميورارن ناغ مضبرن ناغ ولاد غال لي سوبورتور اطاس يدبونا وال دي لي ريزو سوسيو لي باج نسن لي باج يتنيس داكالن كل يوم امشي توالي تمثال تدنو غال لا روفي دو بريساكينين من بعد دونك اكاكين الساكينين لاند دو زيفينمون ما نزمر هذا ديني اكاكين ولا ذاكينين ذي ثمدين تنتزوزو تمزواروث ذا توفان يدفغ كتزرع السيليون كل سكواس تيمزيزلت تدارث يشبحن الفيلاج لو بلو بروبر يزدين الحقيقه الوريجين تزدق ماشي شبحه دونك ثلاث الساكنين ذوك خمو مزقون كتب ياسين ذاكين ذي ثمدين تتزوزون أكاد تواليم ذاكيني وندسكن كلك زيماج يديفون تصدرت أزران تيفران تكزيرت يديفون لا ليست أكويس تودرين إيديو فرارن السكينين أكاد تواليم ذاكيني تفقد ثدرت أزران تمزوروت نتكزيرت وسين ثدرت تيس سنة ثاكين ذات عمار نتبوعدو بوي غزار نفريكات ثدرت نت عيسى ويحيى ذكيلي لثن ثدرت نتفروت نعتفروت نعتفريت أتي يحيى ثدرت أفنسو الأربع نثيرة ثدرت نت بوعدا ذك عزوغن ثدرت إفناين نت أملو ثدرت إيش الليفن نت فو يوسف ما تصدرت 19 تصدرت نت ميمون نت عقواشا تسكنين ديو فرارن يتمزيزلت وسكواسي يعدانا 2020 نورمالمون كان تزرم دونك توخر على جال الطناكين كوفيد توخر تمزيزل تاكينين ريزولتا ديفيران امين تسورا قلق 2021
يا إلا دارو طار على جال بطان الكوفيد كنت تزرم دونك الساكن يخدم لا سيرموني نقال تسيريد اسن ذي كواكور طوبار دونك خطر تمزيز التكيس بون يسمى عيسى ربع انسان يعدن السلواي غاف وقراو غرفان الولايه انتزوزون لابيوين انسان يغض روح تيكتي كينيا باش اديلين اديلين لقديش وشبح تدرين وسزدق سورتو وسزدق دي تدرين اكتغيوانين نقال ثلان تمزيز التكينين دي زريتين ستمزوروت لا بروميير اديسيون تكين تدولا تيغيوانين تقرا جان كان حاشا تدرين وتسيرين ترى تغيوانين خطر ديالني كان في الظلام تغيوانين تكيون ستو ليكتورا تغيوانين ثان وكباركين تتفنت تصايد ومن بعد تقول عم تشكيكني تكشم السرسي تدقس دونك جانت حاشا تدرين إدي تسكيني تمزيز التكينين ذيني صوضن توران ذي تزريك تيس ثمانية أكد دولا مذاكيني تفررت تدارت أزران دي تفرا هذا السكنيوت اللي ما جا كاين تدارت أزران تسكيني شبح مليح كسوالي مفردان ذا شو كان زرغرام زمراتي دينيا هي سمحن تدارت أزران ولا ذو قبري ذاكيني ولا شطروطوار ولا شطروطوار افري ذاك ساعتان إلا قد جينا تروطوار بنان داك يمدان ريت بوفريد وجانا تروطوار مي يشبح مليح شبح مليح تدار لكن يزديث تبين زديث كتسواليم ليماج كني دفكان لابيوي ذي لاباج فيسبوك ينس فوالا دونك ناس ادناوي فلاس وديرني ادن سمكتي ديرني ذي تمزيز التكينين اسكوا سكينين تلا تمزيز النظام كلاسمون سوبر كونكور تسودرين الا بوينت ديجا بوينت اراز اي كانت ثيكلت النظام ذاكينين دونك اي كانت كتسواليم ثلاثة ذيك السنت بوينت ديجا ارازن تدارتن اوري روزمور تمزواروثن اقبيل تيسناث ايبكارن بوزغان تيسلاثا نتزل النص ومع تيكينين دونك البرين ناغ درز سبيسيال ناغ سوبر كونكور كان ايدوالام دونك الساكنين ثلا ديوث اون سيرموني تم قران دائما كيتسيلين ذي دوك دي التياتر ريجونال كاتب ياسين دونك داخل مزقون داك نتجاوزو ذي ثلمس نتجاوزو اتصل غاشين دي حضرون لا دغاتو ذرين ايثانا تمثل تكينين فوالا اسنينين فيليسيتاسيون ويذ يربحن ويض مازال ان شاء الله هذه يكمل القديش الصدق ذي العاليث شو كان دنيني خاص تودرين تورا صوضنت عن دوغري تصدق العالي داخل تودرين معنا برا تودرين غير تودرين تسييض ذي كفردان تغيوانين مازال يقوى الوسخ كفردان يلاق يفون اتبدل الحالة ويذقلنا الناس كمية قيمة ديالنا غادي وين يسلن النظام
فوالا السالين فين بغا هذا دراوين السكينين كانت تزرع وزرع ما تسلانا كويتي مدانا بون او نيفو ناسيونال بيان سور تزرع ما كويت ثلا فيني مقارن لا ميدياتور voilà la médiation donc la médiation السكينين ذاك تيزوجون ثلاث اون انيشياتيف دونك لا ميدياسيون ذاكينين تيزوجون سوفون يوم وغميس اراي خدمن اكاد سواليم ذاكينين غميس لا ميدياسيون un trait d'union entre les citoyens et les institutions. Donc, quand on a la médiation, ذاك يديسيوزون ثلا ذي ثمان ذي المس لا سيتي ادمينستراتيف الولاية تيزوزون سوفون دا جورنانا كينين يتسواليم ذاكينين دونك الوساطات تسلمست ويدي يفرون سي سا فينالمون لا ميدياسيون دونك سو فوند كاينين ديون جورنال رد يتفان كل 15 يوم غراتويتمون تسكن بطل ارس تساوين يمدانن بيان سور هادي لينت ديزانفورماسيون غاف القديش ايديسيلين غاف قروي لا ميدياسيون داكي دي الولايه تيزي وزود مس محمد غبريني دونك médiateur de la République pour la ولاية تيزي وزون سكيت لها دون سيريموني فهمت داكويت في كينين غاف تمثال تاكينين عندها يدبوين اول غاف لا ميدياسيون داشي القديشيس داشو اكويت مالوزمون لونجسترمون يخسرا ودان طفرا مي داشو اين دينا غاف لا ميدياسيون ذاين العالي يسفهمد امش زيك دي العهد سورتو سميث لان فرنسا تودرين فرون تمثال جرسن اي خطر تسيلي لا ميدياسيون وتصولنا راه الشرع اما فرنتنت تسوعين غير وثمتن ودفرون يتسوق من يدي سجن الاثار العالي تشكيت لا ميدياسيون ولا غادي يروح يونر الشرع هذا يقوم هذه يشتكي يشرع تسوعين خاص كانت يفهم يون نوتير يحضرن متر بالعسل يحضرن يفهم ديالني المعنى داشي العالي لا ميدياسيون سك يما مخصصه من سين يما وحنا نفرون يما فرون فرو العالي خاطر كل يوم تقنعن ماشي غير تشكي ذي الشرع تشكي يون يربح حد ويض وين يدير بحنا كني خاص يربح حد الشرع معنا يزرع هما سيدوي مخصم السيتالس بور نبا دير اوتر شوز طونديس كو ايضا يخسرنا كني اسقيم ديكمانيس ويتحس ريمانيس بيان دونك تيشكي تيفرات بوت مثلا خدمه ميدياسيون دونك ستيلي التفرات العاليه كل يوم نتقنعن كل يوم ادياوين الحقيس بلا ما يتعدى بلا ما يلا تيغني وتصغي مال الخلاف تيمس وتسكر بويراسن القيمن هذا تكملن اكني فوالا مكتاضي التقسيط عندها يضحكون في الشيخ محمد الحسين يفرون طاس تمثال مي وصولن ويد يروم يحكمن ذي ثمايا كينين الأربعة ثيراثن عندهم الحاكم دينا يتعجب من كيفرون تمثال وتصولن تاع تمثال غرس ومن بعد ناك يروح يستقساث يناس امشي يخدموا باش تفروا تمثال كينين يناس نكونين يسهل وين انا نولي حمق يبغى وين كثر بايض اسنا نشيطوح ماذا وايضة نولي يسعى وليس مشي سخارن ذاز ديان ويسمغرانا اعبوضيس اسن كشيطوح
ناس الحكم ناس إيوي ما تيس نتخدم ما تيش تصاوض معاك ناس وذاك ني صعبنا كني نشي عاونتني كونوا هادني يفرون فوالا دونك فرون تمثال ستين العقل أو يكثرن ذي تمثال كينين فروس العقل ولا شماينين فوالا دونك الساكينين لا ميدياسيون تيزي وزوت سوفاديون وجورنان بون لان ويدي نعاونن دونك نوالذينا ما ستاجر يقدش ان اونسيان جورناليست ماس غبريني سيمانيست ان اونسيان جورناليست سوار دالجيري لان ويدي وديرني سو البلان technique il y a eu un soit les machines en face malheureusement on n'a pas notre on marquera ismis الانسان يخدم لا رياليزاسيون تكنيك وجورنال كيف هذا الجورنال سي ان تابلويد اكمية تورا الزات امريك ذا شو لا ماتيير داخل اتسيتيرا فينا اتنوالي الزات امكان دوقم تورا بول مومون سي دي جينيراليتي ان ولا غوامي ساكينين ادي تفا كل 15 يوم على حسابك كنت دينا مسغوبرينين ومن بعد بيان سور ذا شو يتوخدم ثلاثه توتلاين ستروميت ستمازيغت اكو تعرفت ايد تسيلين تيران داخل داين العالين سي ان بو انتليكتويل سي ان بو داني جورناليستيك سي لا كومونيكاسيون ذا العالين السنين وذنوثنين اكوني وفق ربي ان شاء الله تكمل مكاكين داين يصف راحن فوالا قيمة ديالنا غادا نكمل الخبرات النظام اذا خيار يتمدي ثاكينيو فوالا نكمل هذا نكمل ثورة دناوين غاف لي كومونتير ديال سيوسيان غاف تربعتي المزينين هذا القبائل يخدمن ولاش يضلين الزات مباركان دونك اما كنين لا جي اس ثراطين تساوي ثلاثة نقوطين وتزار الزات مالوروزمون تخدم ولاش طاس بوال طاس التيران ديالان ذي لي باج فيسبوك اما تسيد يمالنا لا ديريكسيون اما تسيد النظام كل يوم امشي ديوث ذي الحلايا كينين خاصة كينين ذي تمس دونيس لافان انسان ياك je suis satisfait خاص يعني مازال تمثلت دونك سرفتي كان بغي هذا السالي جوستومون هذا دناوي بالك ذا شو يدينا مس دونيس لافاني غاف تمثل تاكيني ماشي حاجه نسان ميم لي زونترينور نظن يدي كان الناس هذا دناوي ذا شو يدنا قمت كان كي يدنا قاعد تقاعد هذا فوالا مازال دونك ادنوال غير لا روفي دو بريس ادنوال لا روفي دو بريس شاوي دينير اي جورنال اياميس مرة لو بوكلاج مي يفوك الماتش لو بوكلاج يفوك
دونك ودسوفانا ريجورنا غفت ملي ثكيني من غير بيان سور لو بيتور دو كومبيتيسيون متينسن كي خدمن نوثني كومام صوضن خدمن القديشنسن غفايا كيني ذاي في ادنوين ذا شو يديبوين compétition que le buteur, compétition à la une, et puis de quel soit lié, mais ça se complique pour la JSK, à la service, ça se complique, la qualification bien sûr, Mad Denis Lavagne, Akad Tsoualim, Dakini, كثير بوينة على كل حال دي كومبيتيسيون نناك دونك Denis Lavaille, il on aurait aimé gagner, mais je suis satisfait. Voilà des choses qui disent Denis Lavaille. Dima des compétitions, où il dit le compte rendu, il aide 0 tir cadré, 0 action, 0 jeu. La JSK en panne presque identitaire, 0 partout, 0 sur toute la ligne. Donc, وكيد compétition, mais تمس le buteur, هذا مش ديبون à la une, il n'est une عقيلة les Kabyles, méconnaissable les Kabyles. Là-bas, nous sommes toujours en vie, خاصة كاين يعني ولاش تفوق تمليليث معنا ونموثرة أخلاق on est toujours en vie أكاد سواليم ذاكينين إناد أكاد سواليم دهني les sous-titres je ne suis pas vraiment déçu on manque d'inspiration en attaque on a besoin de 4 points pour se qualifier. Wakin Edinan Mas Denis Lavagne, ou Dima le buteur, il bride Raf Temblili Disdoun, l'Adran, le choc Gerstif, Akouchieska, Aradilin, As l'Khmisakini Zatnar, donc Dinan Distif, normalement Raf Lachra, Douzgen Gir, Aradilin, Wayakini. Voilà, tout le monde va mener à 10 غروين يدبوين أين يدبوين les entraîneurs سنة تربويا كينين راس بركان أكو de la JSK donc مثلا تنتوالين donc Denis Lavaille أكو بيدرو جون بيدرو يديران يشوفهم لا دغا تسلم الصوت بوم دا كلنا راشد حموتان توجور aux avant-postes دينا أسريد نسل مثلا voilà سورفتي كان دقيقة هذا تسالي une image pour illustrer bien sûr voilà أسيد نسل ذا شو يدنن سورفتي voilà سورفتي كان دقيقة Et donc je vous demande de décliner votre identité et l'identité de votre organe et que la question soit courte, précise et on y va. Allez. Alors, Rachid Hamouta, continuez s'il vous plaît, coach. Vous allez sortir une seconde fois, vous allez chez les Indiens, Lima Pascal, oui, qui viennent de recevoir une véritable raclée. Vous allez avoir affaire à une équipe qui serait certainement en quête de réhabilitation, en quête de rachat. Ben écoute, les matchs il faut les gagner sur le terrain. Il y a 11 contre 11, c'est un long voyage, mais j'espère que c'est une finale pour nous. On doit aller arracher les 3 points, obligatoirement, si on veut vraiment continuer sur la route. Ok, alors c'est égal le nom, c'est égal ce qu'ils ont fait aujourd'hui, c'est pas important, c'est un match nouveau. Alors il faut profiter du résultat de Coton contre JSK, il faut aller qu'on gagne. Ok. Dernière question pour M. Juan Pedro Ben Ali, s'il vous plaît. Dernière. Hein? C'est bon. Merci. Merci. Alors, on passe à M. Denis Lavaille, le coach de la JSK, qui doit être déçu du résultat.
déçu au résultat. C'est sûr qu'on préfère toujours gagner, mais bon, après le match, je pense que 0-0 est normal, équitable. Après, nous maintenant, on reste toujours en vie. Donc il nous faut 4 points pour les 2 derniers matchs. Si on arrive à faire un nul à Coton et qu'on gagne le dernier match, on sera qualifié avec 10 points. Donc on verra ce que... On savait que ça serait un match difficile contre Berkane qui est quand même finaliste et puis le tenant du titre. Donc c'est sûr, c'est une équipe expérimentée qui connaît bien cette compétition. Donc on savait que ça serait compliqué, qu'il fallait être présent au combat. Ça a été un combat, il fallait être présent tactiquement. Et ça a été un combat tactique. Et bon, voilà, il n'y a pas eu beaucoup de situations d'un côté ni de l'autre. Et je suis pas vraiment déçu, je suis plutôt satisfait de la prestation des joueurs qui ont donné tout ce qu'ils pouvaient, qui ont bien appliqué ce qu'on voulait appliquer. On a juste peut-être manqué un peu au niveau offensif, un peu d'inspiration offensive, mais bon, l'équipe de Berkane a bien défendu. Et je crois que des deux côtés, les 2 équipes ont très bien défendu. Alors on passe au jeu média. Votre équipe est passée à côté d'une défaite. C'était l'intervention de Belmont. Oui. Le gardien il est là pour ça. Non, oui. Moi je croyais que le gardien n'avait pas le droit de faire des arrêts, donc non, le gardien il est là pour ça. Vous savez, voilà, c'est le football. Donc on a, moi je pense, fait un match sérieux, appliqué, on a été présent et eu cette occasion pour Berkane, il n'y a pas eu beaucoup d'autres. Le match aller c'était pareil, c'est 2 équipes qui se respectent, qui ont des forces, je dirais, égales, et voilà, ça s'est joué à très peu de choses. Autre question? Alors, vous ne pensez pas, coach, que ce match nul ce soir ne fait que compliquer la situation de la GSK? Les calculs sont là. Si l'équipe de Berkane allait chercher les 3 points en Zambie, ça risque véritablement de décaler la GSK à la 3e place. Oui, mais le truc, il y a encore 2 matchs. Si on prend 4 points, on est sûr d'être qualifié. Pas sûr. Si on prend 7 points, ils ont 11 points. Oui, et si nous on prend un point à Coton et qu'ils battent Coton aura 10 points, nous on aura 10 points, et comme on a battu Coton ici, on sera qualifié au avérage particulier. Donc vous voyez, les calculs ont déjà été faits depuis longtemps. Les calculs d'un côté. Il faut les faire, c'est important. Rachid Hamoutel d'Horizon, s'il vous plaît coach, aujourd'hui on avait l'impression que votre équipe était très mal inspirée dans la mesure où il y avait beaucoup de déchets. Oui, il y a eu beaucoup de déchets, mais c'est aussi le fait que l'équipe de Berkane a bien défendu, en étant très compacte, en nous laissant très peu d'espace. On a bien débuté la 2e mi-temps, où on a été un truc, mais après, bon, en face, il y a une équipe, il y a un adversaire, on savait que cet adversaire était costaud, et donc ils ont été costauds, nous aussi. Voilà, donc les 2 adversaires se sont neutralisés. Sur les 2 matchs, il y a eu très peu d'occasions d'un côté ou de l'autre, parce que les 2 équipes ont bien défendu, ont joué un football, je dirais, moderne, où le pressing, le contre-pressing, être présent au 2e ballon, et puis bon, quand on pouvait, on essayait de créer du jeu, mais bon, les équipes ont bien défendu. Voilà, donc l'essentiel est de même la page de la chaîne web donc la GSK نتفضل كان لو سون بيان سور فوالا ناند راينسن كل يوم امك يدفع كل يوم امك يدفع فلاس تمثال تاكيني donc voilà l'essentiel il fait vrai هذا داوير بالك كان اساليه كيني ديرني سي تري امبورطون في الداوير الا غتحسهم باللي لا جي اس كان كنا في الغوان الدوال انت غير القديش غير لي ماتش لو روتور لي ماتش روتور لا ليغ دو فوتبول بروفيسيونيل سوفر د ساكينين باللي ثوغالين غير
متسقارن غير ورار اديلي اسن 4 مايو يكيني زاتنا لو 4 مي ماردي 4 مي اراديلين تمليلين بس 29 كان تظلم لا جي اس كان تفدا سبورت باراريج ذاكي يخدم ماتش نول اتسرزو اربورج باراريج عندها اتسولار دينا تمليليت كتولم لا جي اس كان اتفا ثين غارتين تروح على السطيف دونك تروح على السطيف سنه 15 ومن بعد تروح غير للكاميرون لو 21 ومن بعد تروح ديرني غير بلعباس فوالا لو 4 مي هذا ترزو غير برج باراريج دونك اتصل الديبلاسمون رسعو لا جي اس كا فريمون سافا اتر ديفيسيل اجيري بلاكا يديش بربي غاف تمثل تاكيني دونك فوالا ذوا كي كان يزمر يبغي غادا تيداوي هكاكي غاد نوغال ذكي كيني ما تفهم هذا ناوي دا قيمة كيني دناوي ذا شي سواليم ذي تمثل تاكيني ماشي حاشايا الفوتبول ناسيونال ذي غني كان تظلم سنة 15 كيني ديالي سون سوربريز بيان سور مس عمران سيربين ذنسان نورمالمون خلف الله ذنسان يوالن دوكو مكان زتشي خير الدين زتشي ذنسان يوالن دونك غفقرون لافاف ذاش يتولم ذي تمثال تاكيني بيان سور ومن بعد داوم لا ودي غادي شي عن دي كومونتير سور فوينات ولا ودي دي دوموندين ذاش يتولى ذي تمليليت يلان يظلي ونيديني الصح الا وين زكلا غادي تمليليت مي ذاش ولا يشبيض ربي مكيني اميورارن اما كني يشديثن لونترينور كل يوم يفكاس لا ميسيون ينس دونك شدن وسعنا لا ليبرتي باش ادخل من دي زاكسيون انديفيدويال سورتو لي زاتاكون يشبيض ربي يلاق او موان دو زاتاكون يلاق خاصني يسرح هذا خدمن دي زاكسيون انديفيدويال كتولي راني كاينين يشبه ربي سي دي كورديناسيون يخدموا بوي راسن وفانا تفهمني لي كادرني الوغ كو نسن نكونين اميورار نزيك الا دالي رشيد ويض سي دي ذي سواعني غير تركض في الحاله تولي هذه يحرك وحدس السيف الوذم يتمليليث سلي دريب ذوين النظام bien sûr le talent ça ajoute sur كل شيء صغير وفوس وسرغماي ذين يجان ومن بعد ثير بويا لي زاتاك عندها وتسرحنا راه دونك الى لي زاتاكون نسجنا راه هذا خمن هذا قشن اكن سوالين اكن سنن اكن سنين قارن العقل نسن ديك الجار نسن ومن بعد تكريسبين يشبه ضربي ذا كيني الى قرزات صراحه ورومين عيدي سلافاني مهمات الفغي هذه اللي بيرن او مويون جوار سنين لعب كانت فغيض في السنات يلا لاطاكونين كلودين امر الفغين اثيدي الشمل وسرا ماي اتنولي كما يفك كما يفدو الماتش ما يفوك انظر ماذا يزمر هذه يخدم فيها اتنولي دو ماتش طارون ماتش نسالي تسورارن على بوين دو لاتاك اتنولي اما كيما هذا اكناري تبدل مي تيش كاسكد شران دقائق كان شبيت ربي ça ne va pas réussir أكني تسنات bien sûr l'influence l'environnement دوين دي ضرانا كويت غفل الصالي أنا كويت ذين يجان peut-être les joueurs
فشل نشيطوح سورتو الهضرات إديلان لا غادي لي باج ني دينونسي كيني عندها صوت هضرنا في لي طوب عندها وين كونطانا يروح هذا يروح سي د ليكستريميزم ماشي داول راه قارن يتربويا لي جوار ولا قرات نقارن الحوايج اكم سكينيا دونك فوالا دايا سي مون بوين دو فيو وكيني على كل حال هنا ون ثمليليث ما تبغى ثمدي ثاكيني زكيضا كيني هذا نخدم يون سريد عند الزمرم هذا الدويم اكن نولف ادينيم راينون غفاين ديتسيلين دول هذا تغرى كان شطوح كرا باين يدبويم ذاكيني هذا الولي ذا شو يدور من ذاكيني ذي لو توب شات سوالي Ouli ou Ehoujar Benoît, à mon avis, Lavan n'est pas un coach ambitieux. La phrase si on fait match nul, ça serait pas méchant est présente dans toutes ses déclarations. C'est possible. Il n'est dernier alors que la GSK a une sortie difficile au Cameroun, la défaite est interdite, surtout si Berkane gagne en Zambie. C'est très important. Habbas Kamal Inad Abbas Kamal c'est pas la fin du monde. Les pyramides d'Égypte ont perdu 3-0 à domicile, c'est pas grave, vive GSK. Tagragram, il y a des ulflaouin, Glody, il vaut rien, Nezla mieux. Seul qui peut faire quelque chose, c'est Meddan, le maestro Yassine Meddan, mais Mazal Balak n'est pas qualifié encore. Hamid Kadir, il faut qu'il parte, lui comme Iboud, bon, car ils ont fait, bon, تاكيني تمثلت النظام خاطئين ونتساور فلاس Tagragra, Inadazul Felaoui, je suis confiant pour la qualification pour la FAP, c'est que les démagouilles, comme d'habitude, les autres pays avancés, les autres pays avancent, nous on recule. Bonne santé à tous. Salah Ben Ahmedine de M. Belkacmi, notre GS Kabylie est capable de relever les défis, surtout lors des matchs importants, Inch'Allah. Inch'Allah, bien sûr, pourquoi pas, il faut croire. Rim Kalorine, ne parlez pas de l'ESS, c'est trop fort pour nous. Abdelkrim Maître Hussein, vous nous fatiguez avec votre musique. Non, il est wenda, il dit la musique, la relève, voilà, ça fait partie de l'émission. Salah Ben Ahmed, M. Belkacmi, en ce qui concerne la GSK, à mon avis, le match de la dernière chance, on va faire un résultat positif, c'est-à-dire match nul, je suis sûr et certain, donc un miracle, Inch'Allah. Voilà, Rim Kalor, vous me fatiguez à parler de la GSK actuelle. Vous avez depuis l'arrivée de Mellel, j'ai suivi Coréen, mais depuis on n'arrive pas à faire une équipe capable de gagner à Tizi Ouzou. Malheureusement, c'est vrai. Salah Ben Ahmed Dazoul, Hamid Kadin, Ourifor, Sksu, la Ligue Kham, ou vous en for ou voilà, donc nos joueurs sont capables de faire, Inch'Allah, ils vont revenir avec la qualification en main, Inch'Allah. Voilà, ذاك إزمر غدا وانت دينير c'est tout, je n'ai rien d'autre à ajouter. كوني دنيغ السكينين سنيني كان يتدارث كان يدولم يبين رز أمنزو تدارث أزرع
سدرت عزرة نتفرة ذي ثيك زيرت إيبوين أرز أمنسون نشبحت ونط إديلان ذاك وخامو مسكون كتب ياسين ذاكينين ذي ثمدين تنتزوزو سوا كينين أران فاكس وساليا كينين خدم عدان ديراكت هكا باش أدم فيكم لا روفيو دو براس أدم فيك ليسونسيال تنميرت نوان وإذا كنت دي قيمة يدنا لي فيدال القديشنا ونيني أدم الثمدي ثم يبغى ربي أرتفاث سورفيين فوالا أرتفاث